Uria uretwo Kaende Jackpot kuria muhotani aliinukagia ciringi 500,000 thutha wa kuratha mithako 13 uria kwagiriire akihuthira ciringi 50 tu. Jackpot ino irihotagwo o kiumia na kwaga muhotani uria urathite mithako 13 uria waratha mithako maingi gatagati ka ino 13 no uriinukagia mucii kimanjika kia ciringi icio 500,000. Kambuni ya Shabiki iruguritie Jackpot ino nitajira ya gucokeria customer ngatho ni gutirithania na shabiki.com. Hata tusipopata mshindi wa mechi zote 13, yule ambaye atakuwa amepata ya juu zaidi tutakuwa tunamzawadia pesa zote, yani $500,000 inakwenda, lazima iende, hii lazima iende. Ndio maana inaitwa Kaende Jackpot. Unatuma ujumbe mfupi kwa kuandika neno KJP kwa 29063 kwa kutumia shilingi 50 tu kila wiki, unapata nafasi ya kushinda $500,000. Hau ne hoto kinyia muthia moro maitu maino roho ine kumana na mathaa mangi na njira ndikiru kumamukira ona ciahada thaa 3 umuthi uri muthenya wa taukiro gitagwo muriki wa mucoki tuma hamwe na Stan Kinyanjui ari mumemerekia witu na uthimirwo tauri na njira ciiko tugukorwo nake studio ona ciahada thaa 3.